Rero bakunzi ba Sam TV Rwanda, mbanje kubasuhuza nizera ko bameze neza, mbibutsa gukanda subscribe kugira ngo mukomeze kugenda mubonera amakuru meza ku gihe. Katugaruke ku mukino waraye ubaye ikipe ya APR FC yakinaga n'ikipe ya Gor Mahia, aho byakinaga umukino wa Kagame Sekafa Cup. APR ikanyagirwa ibitego 5-0. Nyuma y'uwo mukino umuyobozi w'icyubahiro wungirije wa APR FC yaganiriye n'umutoza nyuma yo kunyagirwa na Gor Mahia FC ibitego 5-0. Nanone kandi umuyobozi w'icyubahiro wungirije wa APR FC General Mubaraka Muganga yagiranye ibiganiro byihariye n'umutoza Taleb Abdurahimani. Taleb n'abakinnyi nyuma yo kunyagirwa na Gor Mahia ibitego 5-0 mu mukino ufungura Sekafa Kagame Cup 2026. Ibi byabaye nyuma y'umukino wabereye kuri Stade Amahoro saa 9 z'umugoroba, iyi kipe igatsindwa irushwa cyane. Nk'uko bisanzwe uyu mukino urangiye, umutoza na kapiteni baganira n'ibitangazamakuru. Umutoza Taleb na kapiteni we Shehe Jibril Watara nabo bakoze nk'uko amategeko abiteganya. Ubwo bari mu kiganiro n'itangazamakuru, uyu mutoza ni naho yavugiye imwe mu mpamvu yatumye atsindwa uyu mukino. Ngo impamvu yatumye atsindwa uyu mukino ngo nuko yatinze gutangira imyitozo. Ubwo umuyobozi w'icyubahiro wungirije wa APR FC yari hanze y'icyo cyumba cyaberagamo itangazamakuru, abanyamakuru bari kuvugana n'umutoza, yahategereje iminota igera ku 10 ategereje ko ikiganiro kirangira. Iki kiganiro n'itangazamakuru cyarangiye, umutoza Taleb ndetse na kapiteni Shehe Jibril Watara basanze umutoza aho yarahagazeho basohokera ku marembo, barakomeza bajya muri Stade Amahoro bagana ku Rwambariro. Ibi bigaragaza ko hari ibiganiro bajyanye bifitanye isano n'intsinzwe ikomeye ikipe ya APR FC yagize, aho binagaragaza uburemere byateye ikipe ya APR ko yatsinzwe ibitego 5-0, kuko atari n'ibintu bisanzwe kubona umutoza wayo kuri uru rwego aza gutegereza umutoza cyane cyane ikipe yanatsinzwe akamutegereza kugeza arangije ikiganiro n'abanyamakuru. Nyuma yo gutsindwa uyu mukino wanarebwe n'umukuru w'igihugu Perezida Paul Kagame wanitiriwe irushanwa atera inkunga kuva mu mwaka w'ibihumbi 2002, abakurikiranira hafi ruhago ndetse n'abakunzi ba APR FC basabiye umutoza Taleb uheruka kongera amasezerano y'umwaka umwe yuko yakwirukanwa kuko hari amakosa ashinjwa, yewe no kuva mu mwaka we wa mbere w'imikino 2025-2026. Mu bakinnyi babanjemo abanyamahanga ubwo ikipe ya APR yatsindwaga ibitego 5-0 barimo umunyezamu Elinayi Sirwane, Mamadou Zoni ari nawe mushya muri iyi kipe, na Dawuda Yusufu, Ronald Sekiganda, Nemeri Rofaudawo, Amini Kotafani Mikayeli nawe akaba ari mushya muri iyi kipe. Hakaba harimo na William Togi na Shehe Jibril Watara ari nawe kapiteni. Ikipe ya APR FC yakoraga amakosa menshi mu gice cya mbere, ari nabyo byatumye itsindwa ibitego 2 ku munota 35 no ku munota 34. Igitego cya mbere cyatsinzwe na Mike Evan Kimwange ariho yatsinze ku munota 34, ari igitego cya kabiri cyatsinzwe na Arsene Patrick Esombe ku munota 35. Igice cya mbere cy'umukino cyaje kurangira ari ibitego 2 bya Gor Mahia ku busa bwa APR FC. Igice cya kabiri cyakomeje kugora ikipe ya APR FC, kigeze hagati umukuru w'igihugu Perezida Paul Kagame yageze muri Stade Amahoro yakiranwa urugwiro n'abari bayirimo. Mu kibuga ariko APR FC byakomeje kugorana kuko nyuma gato ku munota 64 Paul Okosi yahise atsinda igitego cya gatatu cya Gor Mahia FC. Gor Mahia FC yakomeje gukina neza, maze ku munota 80 ayitsindira igitego cya 4, mu gihe ku munota batabitekerezagaho Ezibani Asifu atsindira igitego cya 5 ku munota 87. Iminota 90 y'umukino yuzuye ari ibitego 5-0, hongerwaho n'iminota y'inyongera 4 nayo yarangiye APR inyagiwe ibitego 5-0, nuko byarangiye iminota 90 y'umukino n'ine y'inyongera. APR FC zagaruka mu kibuga tariki ya 27 Nyakanga 2026 saa 12 z'umugoroba kuri Kigali Pele Stadium, aho izabiri gukina na FC Grade Republican yo muri Gicuku. Kuri uyu wa gatanu yo yatsinzwe na Vipers Seke yo muri Uganda ibitego 3-0 byose byinjiye mu gice cya mbere. Iyi kipe ya APR FC ni ikipe ya FC Grade Republican bizaba bikina ku mugoroba saa 12 muri Kigali Pele Stadium.
aya makipe azaba ari gukina hagati yayo n'iyindi yose aya makipe yatsinzwe, gusa hagati yayo harimo itandukanye ry'ibitego bibiri. FC Grade Republicaine yatsinzwe ibitego 3-0, APR FC mu gihe yanyagiwe ibitego 5-0 n'ikipe ya Gor Mahia. Ibi ngibi bikaba byerekana uko umukino w'ubutaha uzagenda. Ese urabona ikipe ya APR izahikura? Bayitsinze ibitego 5-0 mu gihe ikipe ya FC Grade Republicaine yo bayitsinze ibitego 3-0. Andika muri komenti, urabona iyi kipe APR izatsinda cyangwa bazayinyagira? Amakuru akaba ageze ku musozo, kandi nkaba nshimira wowe wateze amatwi kugeza aya makuru ageze ku musozo, kandi mwibutsa gukanda subscribe, muri ab'agaciro cyane kuri iyi channel ya Sam TV Rwa.